Les représentants de la Fédération de Russie visitent les bureaux de vote pendant les élections. Как уважаемый господин представитель Государственной Думы, международный наблюдатель отметил, très honorable représentant de la Douma de la Fédération de Russie, chambre basse de la Russie, представитель, спикер très национального honorable собрания, господин Dabirabi, принимал a visité comme observateur international au présidentiel en Russie, за выборами президента. Победил où президент Владимир Владимирович Путин. Monsieur Vladimir Poutine a gagné ce présidentiel. И на выборах присутствовала делегация. Et les élections présidentielles ont connu la participation d'une délégation importante de la République du Burundi. Я надеюсь, что в J'espère следующем году, que l'année в prochaine, 2026 году, 2026, состоятся большие выборы в парламент Российской Федерации. nous avons programmé les élections parlementaires en Fédération de Russie. И Burundi. Les élections, il y a eu une participation de plus de 6 millions de personnes. Более 6 миллионов избирателей приняли участие в голосовании. Et ça s'est bien passé, comme vous l'avez dit. И, как вы упомянули, прошло в хороших условиях. Quelle est votre appréciation de la sécurité qui prévaut dans le pays, vu le taux de participation en sécurité et vu également les observations ou bien Как вы de la оцениваете communauté уровень internationale безопасности, parfois? обеспеченный в ходе проведения выборов? Parfois, quand les pays étrangers disent qu'au Burundi, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la sécurité. Этот Quelle est вопрос votre связан с appréciation тем, alors par rapport? что на фоне заявлений некоторых представителей иных государств утверждают, что в стране небезопасно было организовывать данные выборы. Спасибо. вы знаете, Vous savez, на нашу делегацию произвело очень большое впечатление. notre délégation a été bien touchée le processus. Суммарно мы посетили Dans son ensemble, более nous avons 100 visité избирательных plus de участков. centaines de bureaux de vote. Мы были на открытии участков. Nous avons participé à l'ouverture des bureaux de vote. Мы посещали избирательные участки в процессе Nous avons выборов. visité les bureaux de vote lors du processus de vote. Мы были на закрытии участков. Nous avons participé au processus de clôture de bureaux de vote. Мы наблюдали за подсчетом Nous avons голосов. observé le compte de vote. И на нас произвело большое впечатление то, что уже без 15:06 Nous avons bien touché sur le утра fait стояли большие qu'à partir очереди. de 5h45 На du избирательные matin, участки. nous avons observé beaucoup de quais des électeurs burundais qui ont été prêts à voter. Для людей, стоящих в очереди по несколько часов на Pour les избирательном участке, Burundais qui en font leur quai depuis quelques heures, они приводили с собой маленьких детей. ils sont participés au quai avec leurs enfants. Все были нарядно, Tout le monde était по-праздничному одеты. bien habillé. Для людей это был праздник. Pour les électeurs, pour la population de la République du Burundi, c'était vraiment une И fête. было очень приятно Et pour nous, общаться c'était un с людьми. plaisir de communiquer avec les électeurs burundais. Они задавали много Ils вопросов, ont posé beaucoup de questions. и мы не видели ни одного Nous случая n'avons pas remarqué aucun cas какого-то недоброжелания. de malveillance. На всех участках присутствовали представители полиции. Tous les bureaux de vote, des centres de vote ont été assortis des représentants de la police. Мы задавали вопросы им. Nous avons posé les questions aux représentants de l'ordre public, aux policiers. Никаких нарушений не было. Personne nous a dit qu'il y a des malfaisances et crimes, etc. et violences. На всех участках были Tous les votes, наблюдатели. tous les votes ont été associés par des observateurs internationaux. Они представляли интересы разных партий, Se sont représentés des intérêts des partis tout à fait différents, politiques, разных кандидатов des на candidats выборы. différents pendant les votes. Ни одного замечания мы не услышали. Aucune observation n'était pas fixée pendant ce processus de notre part.
Особенно Notamment, впечатлительно pour nous, было c'était significatif наблюдать, как d'observer comme люди реагировали comment при les подсчете électeurs голосов, ont réagi pendant le processus de которые compte de vote, окружали qui избирательные ont участки и не contourné покидали les эти bureaux de избирательные vote à участки, l'extérieur, ждали qui sont entendus результатов patienter на каждом pour избирательном les участке. résultats, pour chaque bureau de vote. Утром было солнце, вечером шел дождь. Comme vous savez, Это не la мешало matinée людям a connu le soleil et le soir a connu принимать la самое pluie. активное участие. Les électeurs ont participé à l'unanimité à très grande échelle. Еще раз хочу сказать, J'aimerais encore une fois réitérer Вчера ma vision des choses. в Республике Que Бурунди hier, la République du был Burundi праздник. a connu la fête hier. И мы поздравляем Et еще nous раз vous en félicitons. всех Encore une fois, людей, à maintes reprises, которые tous les Burundais приняли qui ont y participé активное d'une manière active участие в политической жизни dans cette vie politique республики. de la République du Burundi. Je vous remercie. De venir ici au Burundi, quelles sont les mobilités qui a poussé la Russie à venir pour la première Что fois стало триггером, что вас observer- подвигло прибыть сюда, в effectuer Бурунди, une для mission наблюдения за d'observation ici выборами? au Burundi? Спасибо. Merci. Спасибо Je vous за remercie очень pour интересный cette вопрос. question très intéressante, selon moi. Как вы знаете, Comme vous le savez, mesdames et messieurs, в 2019 2019 и 2023 et году 2023, в России la Russie прошли a connu, с большим avec un успехом grand succès, форумы des forums Россия-Африка. internationaux, la Russie-Afrique, И на этих форумах où присутствовали представители les всех représentants 54 de tous les pays стран africains, à африканского savoir континента. 54 pays représentants, y participaient. Все форумы прошли в исключительно дружеской, Tous les forums ont connu les conditions рабочей, exceptionnelles dans l'ambiance de travail et d'efficacité. решались очень много экономических, гуманитарных, Beaucoup de dossiers économiques, образовательных, humanitaires, культурных, culturels, de спортивных formation, sportive и, конечно, et bien политических sûr задач. politiques, de dossiers ont été traités. В том Y числе compris, было подписано on большое a количество signé un grand двухсторонних nombre и многосторонних соглашений. des accords comme bilatéraux, tant multilatéraux. И именно тогда было принято Juste решение pendant cette période, об on a pris la décision укрепления de наших renforcement de nos отношений, в том relations, числе y compris в области избирательного права. y compris dans le domaine, dans le volet du processus électoral. Совсем недавно в Récemment, России прошли выборы La Russie президента a Российской connu Федерации, les présidentielles на которых с большим успехом où, победил президент Владимир Владимирович où Путин. M. Vladimir Poutine a gagné ces présidentielles. И на выборах присутствовала делегация. Et les élections présidentielles ont connu la participation d'une délégation importante de la République du Burundi. Я надеюсь, что в J'espère следующем году, Que l'année в prochaine, 2026 году, 2026 состоятся большие выборы в парламент Российской Федерации. nous avons programmé les élections parlementaires en Fédération de Russie. И мы общались с моими Et коллегами, nous avons communiqué и avec nos collègues. они уже приглашают Et ils sont, делегации Бурунди ils sont посетить déjà- их sont en train регионы d'inviter les représentants de la République и du посмотреть, Burundi как у нас проходят comment, выборы. pour observer comment ça se passe en Russie des élections parlementaires en Fédération de Russie. Мы должны обмениваться опытом. Nous devons échanger notre expérience, notre expertise. Мы должны совершенствовать свои избирательные системы Nous devons постоянно. promouvoir nos systèmes électoraux. Выборы в республике Les élections en Burundi. République du Burundi, явились примером c'est un exemple échantillon демократических выборов. des élections démocratiques И мы готовы в дальнейшем et nous sommes prêts обмениваться d'échanger нашим de опытом notre expérience, de notre expertise
на уровне и Центральной au избирательной niveau de комиссии, la CENI, de la Fédération de Russie, и отношений между et нашими y compris парламентами. des relations interparlementaires. Еще раз хочу Encore une поблагодарить fois, je voudrais remercier Центральную избирательную комиссию la CENI de la Республики République du Буруndi Burundi за приглашение pour cette посетить aimable вашу invitation замечательную pour страну. visiter votre pays pittoresque, remarquable. Очень приятно было встретиться Ça me с fait plaisir гражданами de se Бурунди. rencontrer avec les citoyens burundais. Мы увидели то гостеприимство, Nous avons vu votre To hospitalité, votre с которым bienveillance, avec жители lequel Бурунди les Burundais принимают ont граждан accueilli, других стран. ont accueilli des citoyens И в первую des очередь pays России. étrangers, notamment des représentants de la Fédération de Russie. Мы будем делать все Nous для allons faire укрепления tout notre наших possible отношений. pour faire tout, pour promouvoir, pour la promotion de nos relations bilatérales, messieurs, dames. Спасибо. Applaudissements. Je suis, en tant qu'ambassadeur de la Fédération de Russie, j'aimerais bien de dire un petit mot, mesdames et messieurs. Уважаемые дамы и господа, Mesdames et messieurs, я хотел бы сказать, что отношения между Россией и Бурунди les relations entre nos deux pays имеют уже давнюю историческую традицию и сотрудничество. Les relations entre nos deux pays восходящее. ne datent pas d'aujourd'hui, elles ont toujours en voie d'amélioration et de promotion. И я хотел бы отметить, Je voudrais что noter уже в 2020 году que 2020 Российская a Федерация connu в лице посольства принимала участие в выборах La délégation- президента Республики Бурунди. И la я délégation лично de l'ambassade de la Fédération de Russie, aussi в représentée comme качестве observateur международного international наблюдателя также pendant les посещал présidentielles en избирательные République du участки. Burundi et a aussi participé comme des observateurs internationaux. Nous avons visité des bureaux de vote ici au Burundi. Поэтому нельзя сказать, что только сейчас C'est pas possible de juger que c'est la première fois dans notre в histoire сфере электоральной. les représentants de la Fédération de Russie visitent les bureaux de vote pendant les élections. Как уважаемый господин представитель Государственной Думы, международный наблюдатель отметил, Très honorable что, représentant de la Douma de la в Fédération de прошлом Russie, году, chambre basse de la Russie, представитель, спикер très Национального honorable собрания, господин Dabirabi Dabираби, принимал a участие visité comme в observateur качестве international международного au présidentiel наблюдателя, en Russie. За выборами президента Российской Федерации. Il a participé. Il y a autant И это нынешний визит Et la очень, visite actuelle высокого de très уровня haut niveau международных наблюдателей des из observateurs Российской Федерации internationaux relevant de la Fédération de Russie говорит о том, что отношения во tout всех porte à сферах croire que между нашими les relations dans tous les странами domaines получают дальнейшее развитие. reçoit la promotion davantage. И уверен, что эти Je suis sûr отношения que les будут relations только углубляться entre и nos deux pays расширяться. vont approfondir et se développer davantage, messieurs, dames. Merci beaucoup. Je vous remercie, messieurs, dames. Applaudissements.